Jotonon khulum kani channel o hingkai tomono norok ani channel no takphan subscribe khlaiya khungkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanamo hingka phaidi tini kaisa ketal notification alainai omo rijaka border security force ni bukhaktui hingke oro post tongo naidi head constable radio operator ta kaisa hingkai radio mechanics ni tongo omo bo head constable hingke phaidi official notification alaina o official notification tam rijaka hingkai omo kha official notification omo government of India Ministry of Home Affairs hingkai border security force ni bukhakti rijaka obo tlangjaknai oro direct recruitment ngai obo post tongo kaini post kaisa hingkai head constable radio operator tongo hingkai kaisa hingkai head constable radio mechanics tongo obo norok online application khlaimanai online application khlaimanai oro norok chula burui oro apply khlaimano o jaga post tongo naidi head constable radio operator hingkai kaisa hingkai head constable radio mechanics tongo group C ngai obo hingkai omo hingkai 2022 ni season ni border security force ni bukhakti obo tlangjaknai hingkai o jaga o apply khlainani date rijaka 20 August ni simi chengkha 11 PM ni simi 20 August 2022 ni simi chengkha obo 19 September 2022 jora tongnai 11:59 PM jora norok apply khlaimanai online hingkai oro rijak tongo pay scale hingkai head constable radio operator by radio mechanics ni 25,500 ni simi 81,100 rupees khlai rijaknai as per 7 CPC oro level 4 rijaka hingkai vacancy tongo o jaga o naidi radio operator ni sini borok ni bagui hingkai 8 ta vacancy tongo o jaga o tekisa radio mechanics ni hingkai o jaga o 4 ta tongo sini borok ni bagui hingkai je candidate norok by qualification mili tongkha hingkai norok apply khlaina musung tongkha hingkai apply khlaina di official website no ang dirwa nani description no norok aro thangani apply ma khlainai hingkai o jaga o exam najaknai OMR base o written exam ungnai oboni ulo norok ni physical test rok najaknai o jaga o first phase tongo written exam ungnai o written exam hingkai November month tongnai hini saka 20 November 2022 obo written exam OMR base yengnai hingkai 20 November 2022 kaini post ni bagui no radio operator by radio mechanics o jaga o OMR base ngai OMR sheet o exam najaknai hingkai norok ni official website no norok ni je norok apply khlai tongkha hingkai joto no OMR test ni norok ni announce khaijaknai hini saka o jaga o official website second phase ngai physical standard test tai documents verification obo 16 January 2022 o ongi mano hini ro sajaka hingkai ta kaisa second phase no ta kaisa tongo naidi dictation test ngai mo paragraph writing test obo hingkai radio operator ta radio operator ni simi tai third phase o hingkai medical exam ngai review medical examination omo 15 February 2022 o ngai hingkai final result hingkai to radio operator ni hingkai OMR to 200 nengnai tai dictation test 50 mark nengnai 250 ni exam overall joto 250 nengnai hingkai oro radio mechanics hingkai OMR ni simi 200 ni simi oro ngai hingkai o jaga o eligibility condition sajaka head constable radio operator ni bagui hingkai class 10 pass ungjak tai equivalent hyphanology o 2 years ITI khlaijak tongna nangnai o jaga o radio and television haike electronics computer operator programming assistant tongo tai data program computer software tai general electronics data entry operator rok khlaijak tongkha hingkai oro apply khlaimanai radio operator ni bagui norok nainai di qualification tai sajaka head constable radio mechanics ni bo class 10 pass ngai logi o 2 years industrial ITI khlaijak tongna nangnai oro electronic system maintenance rok tongo norok nainai di network technician tai je fitter khlaijak borok apply khlaimanai electrician rok tai computer software rok khlaijak ITI khlaijak tongkhai norok apply khlaimanai
age limit angkai sini ST rong ni bagai angkai to 18 ni simi 30 years bisingo angka noro apply khlaimano angkai noro ni qualification tei qualification rok mili tongkha noro apply khlaidi teo jaga physical standard angkai chela rong ni bagai naidi height angka 168 cm buri rong ni bagai angkai 157 tei chest nango naidi 80 cm buri rong ni not applicable oro hai saja kanor naidi PDF angani description ri ruana angkai first phase o je written exam ngai abo OMR based written test ngai syllabus tongoro physics maths tongo te chemistry te English GK tongo oma haike 100 ta question ngai obo 100 ta question 200 marks ni najak nai obo angka jaga physics maths chemistry angkai class 12 te intermediate ni base khai exam ngai te GK English GK current affairs angkai naidi history geography and general science angka jaga negative mark tongnai 0.25 marks khaiye omo OMR based tongnai multiple choice question angkai direct entry angka jaga qualify ni bagai angkai sini 33% je angkai second phase o angka physical standard test ngai physical standard test o angka chelarong ni bagai nai di norok o jaga height chest weight rok busak nang angka physical efficiency test angka norok 1.6 km race to be complete nai dor sajaka 6 minute 1.6 km makhasingai long jump tongo angka high jump rok tongo norok nai di PDF o nugana tei documents verification ni pro angka oro tam nang norok nai di tama documents nang nai norok ni documents verification pro angka norok o documents nangi mano angka norok je documents nangmai mena amano ready khlai tondi tomung norok ni qualification norok interest angka rena bagai tai detention test angka to o jaga o sajaka nai di minimum 100 word 50 marks ningnai amo written English written angka ta kisa angka reading tongo amka qualify in sajaka oro 33% angka sini qualify mark tongo sini ST candidate rongni bagai angka detail medical examination ni bagai angka to norok nai di PDF o manana PDF o mana nor PDF no download khlai nai di ta official website bangri ruana ani description o norok tomung no apply khlai na musung khang apply khlai di angka bahai apply khlai na angka to norok online apply ma khlai nai borong official website o thangai 20 tarik ni simi 19 tarik September 2022 jora tong angka mode of payment angka to obo UPI wallet ma khlai nai haipa no o jaga o fee angka sin borok rong ni bagai nanglak oro recruitment center angka requirement center or sini Tripura bo tongo Agartala angka the inspector general or frontier headquarter BSF Tripura salbagano tongo norok oro no physical test rok ni bagai documents verification ni bagai norok o jaga no najak center rimana na Agartala no the important instruction to candidates obo porinai di norok tomung apply khlaina sakang instruction rok kisa kaham kai porinai di tomung norok apply khlaina musung tongkhang kai angka norok ni amuto class 10 pass haipan logio ITI khlaijak tongna nangnai tomung norok ITI khlaijak tongkai apply khlaina musung kai apply khlaidi obo Agartala onongnai physical test rok jotono angka norok ani channel no takpan subscribe khlaiya ko angkai subscribe khlai ready ang oma haino ketal job advertisement te online information related video sanamo angka start tong khamo application online khlaina ni obo 19 tarik jora tongo angka je candidate interested tongnai apply khlai nadi angka dinin bagai amsung nong situng jotono no hambai।